Upin, coba kamu tolongin Opah ya. Tolong beliin Opah anggur di toko buah. Anggurnya yang manis ya, Upin. Iya, Opah. Upin akan beliin di toko buah. Ditunggu ya, Opah. Duh, si Ipin kemana ya? Kok nggak kelihatan nih? Ya udah deh, Upin jalan sendirian aja deh. Wah, banyak banget nih buah-buahannya di sini. Teman-teman, tolong bantuin Upin ya, cariin buah anggur buat dikasih ke Opah. No. Salah teman-teman, ini buah semangka. No. Bukan yang ini buah jeruk. No. Masih salah teman-teman, ini buah pisang. Ayo dicari lagi. Iya benar, ini buah anggur. Terima kasih ya teman-teman telah membantu Upin mencari buah anggur. Betul.